Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanje sekulithela zona indaba eyifika ngaso ke esikhathi uGodole ke useveze yezinye zezifihlo ke ebeyifihliwe lapha na ke kona ke umasipala wakhona kwaDukuza njengoba bechaza ke lapha na ke uGodole ukuthi ke kulahleke u30 million kwakhethwa ukuthi ke angatshelwa ke yena ke uGodole njengoba ke esevezile lapha na ke enkundleni zokuxhumana kuona ke uTikTok ukuthi ngempela ke ulahlekile ngempela ke wona ke u30 million imbukeli ngabe kuthini owakho ukuphawula mayelana nokulahleka kwemali ke engakona ke umkhandlu walapha na okanye ke umasipala ke wakhona ke Dukuza mbukele awuye lapha na ke comment section sizwe uvo lakho wena ukuthi ngabe ke kuyikho na lokho okushoko yena uGodole noma ngabe ke usenga zona ke ezimithiyo mbukeli siyabonga ngani zakwethu sanibona okankomgodolo umfana hawu hey kahle imeya lapha kwaDukuza uAlingidi uyaphila mfowethu ngiyathemba uyaphila cha sengizwile indaba ka30 million olahlekile lapho kumasipala kaDukuza ngizwile kuthiwa ninyathele ngenyawo lendaba ukuthi ingaveli uGodole engayitholi na kancane sengiyitholile babumeya before mhlawumbe uzobizeka ngesela ngoba nalo mama wayiphethe lapho umasipala kaDukuza imeya kwakuyisela nalo so ungafuni ukubizeka ngesela kuse eli kangaka ngiyacabanga ukuthi ubekwe ngoNovember if I'm not mistaken Alingidi zikhiphe kulezi indaba ukhuluma ukuthi imali u30 million obani abayithathile akufune bentshontshe ngaphansi kwegama lakho sengizwile u30 million wabantu lapho kwaDukuza womphakathi wakaDukuza lo lahlekile ake ubuye ngani zakwethu ngila emva kwenu special investigation ngikhona ngqo 30 million ubuye yebo ayikho indlela abafana khona ngani zakwethu sanibona okankomgodolo umfana hawu hey kahle imeya lapha kwaDukuza uAlingidi uyaphila mfowethu ngiyathemba uyaphila cha sengizwile indaba ka30 million olahlekile lapho kumasipala kaDukuza ngizwile kuthiwa ninyathele ngenyawo lendaba ukuthi ingaveli uGodole engayitholi na kancane sengiyitholile babumeya before mhlawumbe uzobizeka ngesela ngoba nalo mama wayiphethe lapho umasipala kaDukuza imeya kwakuyisela nalo so ungafuni ukubizeka ngesela kuse eli kangaka ngiyacabanga ukuthi ubekwe ngoNovember if I'm not mistaken Alingidi zikhiphe kulezi indaba ukhuluma ukuthi imali u30 million obani abayithathile akufune bentshontshe ngaphansi kwegama lakho sengizwile u30 million wabantu lapho kwaDukuza womphakathi wakaDukuza lo lahlekile ake ubuye ngani zakwethu ngila emva kwenu special investigation ngikhona ngqo 30 million ubuye yebo ayikho indlela abafana khona